I stigao je petak, vrijeme je za naše druženje, dobrodošli u jednočasovno druženje, nećemo više 3 sata, iako vidimo da se ljudi nisu bunili, jer dosta njih se uspavljuje, što nije ništa loše u tome, tako da su imali više uspavanki, tako da po 2 pitanja za jednu laku noć, kao ono 2 tablete za spavanje i onda je dobra noć. Pozdrav profesore, kako je život kod vas? Ono pitanje. Ja bi trebao da patentiram svoj glas u terapeutski svrhe. A znate da ima tog? Na YouTube imaju baš snimci koje osoba ima taj glas poseban i pričati, nema pojma šta ti tručka i onda kako se zove uvedete u san. Tako da, ali mislim već ste to uradili, samo trebate napraviti neku Sam spremno monetizaciju. naplatim. Ako mi pjevači, ono, već prošao hit njegov, on i dalje kaplje kinta od toga. Da, priča se po selu da ste otkrili novu bubu. Čestitam vam, to je veliko. Ja mislim da je to najveći uspjeh jednog biologa koji se može desiti, da otkrije jednu novu vrstu i da to bude priznato i prepoznato. Hvala. Pa ima raznih oblasti biologije, za taksonome jeste kada otkriju neku novu vrstu. Ima tu i većih stvari kad neko otkrije novu porodicu ili familiju ili čak klasu, da je neku višu taksonomsku grupu, ali se to jako redko dešava, možda jedno u 50 godina. Otkriće nove vrste je nešto o čemu sam maštao iz detinjstva, još od detinjstva, pa eto. Pronašao sam jednu novu vrstu bube na Filipinima i jednu sam otkrio ponovo nakon 100 godina. Bila je poznata samo na osnovu jednog primerka koji je u muzeju u Nemačkoj i prvo sam bio razočaran što ja sam mislio da je nova vrsta. Ono ima jedan jedini primerak opisan tamo negde 1920 i neke, ali je ispalo to još zanimljivije pošto je ponovo otkrivena buba za koju sam mislio da je izumrla među vremenu. Nakon 100 godina sam je ponovo otkrio, tako da je vest odjeknula više u suštini nego što otkrića ovog tipa zaslužuju, zato što je to ponovo otkrivena stara vrsta, pa je odjeknulo svetom. U raznim vestima je stiglo praktično na sve kontinente. Ako ljudi ukucaju Tom Terzin, onda će da vide o otkriću nove vrste i otkriću stare vrste za koju se smatralo da je izumrla. Možda ću jednom nešto više o tome na svom kanalu, kad nađem konačno vremena da uradim nešto malo na svom Da, kanalu. jer mi dobio sam neka pitanja zašto ne uradimo da prezentujete, ipak je to stručna biologija što bi trebalo na vašem kanalu, tako Tipično za moj kanal, da. da ne Pa bude da nadam ja se da ignorišem. ću naći vremena. Da. Kakav je bio osjećaj Još kad ste saznali da je to unikatna vrsta? Jeste imali neke posebne, pa, jeste plakali? problem je u tome što taj primerak stoji u mojoj kolekciji još od 2017. godine, ali onda treba dosta vremena da se analizira razne kolekcije, literatura i tako dalje, da bi se bio siguran da li je stvarno nova vrsta ili nije. Tako da često imamo nešto novo, to nije kao ljudi ovi koji proučavaju ptice ili tako nešto, čim je vidiš znaš da je nova ili imaš 5-6 hiljada vrsta ptica. Ovde kod buba samo ova familija koju ja proučavam ima preko 40.000 vrsta. Tako da jedan ljudski um ne može to sve da popamti, onda mora da se gleda kroz kolekcije, kroz literaturu. Tako da to malo razvodnji osjećaj, ali u suštini važnije kad se objavi nego kad se otkrije, jer kad se objavi onda je to priznanje naučne zajednice. Ovako ja znam, imam ja još nekoliko njih novih u fioci, ali nisu objavljene još. Znači, veselit ćemo se još. Pa nadam se. Da. Dobro, tomu se radujem. A vidim imaš i ti novosti, novi background iza tebe. Da, krečili smo se, preselili smo se u kuću, tako da hvala Bogu, evo sad sređujemo podove i sve ostalo radimo, tako da je punom parom se radi, hvala Bogu na tome. Ako novi studio. Da, tako da imamo novu pozadinu, još ću možda malo nešto premještati, ali ovo je sada za prvu ruku, to je polica, malo je daleko, malo se udaljila, ali Manjilo se. maknut ćemo se, da. Imam Dobro. još samo par napomena pre Može, nego što može. krenemo sa temom. Jedna napomena je za ljude koji podržavaju moj rad preko Patreona. Iz nekog razloga Patreon
isključi, vjerojatno nakon jedne godine, sam isključi donorstvo. Tako da ako neko želi da nastavi da me podržava, samo da provere ljudi da li možda se taj mala svota koja se uplaćuje mesečno možda se ne uplaćuje, tako da eto ako ljudi imaju samo toliko vremena da provere. To je jedna stvar. Druga stvar, stigla mi je knjiga, hrvatsko izdanje, dakle ja sam je reklamirao još davno, evo sad prvi put je vidim ovako fizički. Mislim, imam je ja u elektronskoj formi, ali konačno sam dobio svoju knjigu. Jeste li je To je druga. Molim? Jeste Da li li sam se potpisao? S ljubavlju, Tom Terzini. Da, s ljubavlju sebi. Da. Ostavljam se samo večer. Ko nije za sebe, nije ni za druge. Da. A treća stvar, ti nekad pohvališ svoju suprugu, ja retko kad pohvalim svoju suprugu, a stvarno zaslužuje to. Evo, pogledajte, sad trenutno gajim neke gusenice koje mi trebaju za laboratorijske vežbe i sad koja bi žena u dnevnoj sobi dozvolila da je ovako nešto gamiš. Tako da, eto, moja žena je puna ljubavi i podrške i svaka čast. Sreća je vama što žena nije ribolovac, otišle bi one brzo na ulicu. Da, a i tokom vašeg doktorata kad ste ove osice male, ona je gajila, ona je bila farmer. Ona je gajila, da. Ona je bila tehničar, iako je geolog po struci, bila je tehničar u biološkoj laboratoriji, gajila je insekte. Da se ne hvalimo, dobro smo se oženili. Bio nam je Bog milosti. Hvala Bogu na tome. Ne smijemo ih previše hvaliti da se ne uzohvali. To je staro pravilo da se ne pokvare, ali trebamo. Dosta su radili. Imamo jednu lijepu vijest. Naime, Katka iz Njemačke poslala je jednu tužnu poruku, kaže: zašto sam ja mislila da su pitanja tek drugi petak, ali evo ipak mogu postaviti pitanje za sljedeći Q&A ako Bog da što prije. I onda ide pitanje, kaže u Bibliji čitamo da je bilo hrpa nekih proroka, a danas se smatra grijehom čitati horoskope, a kamoli slušati neke proroke današnjice, koja je razlika? I zanima me još viđenje profesora kako ćemo znati da je Isus ponovo došao. Danas ima toliko nekih sekti gdje se ljudi uvjereni da je njihov vođa sam Isus. Naravno, nama svima ostalima je to smiješno, ali kad bolje pomislim da je Isus rođen u današnje vrijeme i da tako okuplja neke ljude oko sebe kao prije 2000 godina i vjerovatno bi isto tako bio označen za sektaša. Kako znati da je došao dan D? Puno pozdrava iz Njemačke, jedva čekamo datume gostovanja po Njemačkoj. Tako da imamo pozdrave za Katku, nećete morati čekati. Ja mislila da će morati da čeka do 45.000 pretplatnika, ali odlučio sam zato što je tema, u suštini ne postoji listu 2-3 pitanja, ali su pitanja jako bitna i zaslužuju jednu čitavu temu, pa eto danas da govorimo malo o pravim i o lažnim prorocima. Kad kažemo pravi, to su biblijski proroci, a i lažni se tu i tamo nađu u Bibliji. Biblija govori o lažnim prorocima, govori o načinima kako možemo razlikovati ko je pravi, ko je lažni prorok. I onda ovo drugo pitanje o Isusu, kako da prepoznamo u vezi drugog Hristovog dolaska da je to zaista on, jer mnogi lažni, to je on u suštini prorekao kada su ga pitali o posljednjim događajima. Prvo što je rekao: pazite da vas ko ne prevari, jer će izići mnogi lažni proroci u moje ime govoreći da sam ja. Tako da treba te stvari, to su jako bitne stvari, i ovo prorocima je bitno, a bitno je i ovo kako prepoznati drugi Hristov dolazak, tako da eto, malo da kažemo nešto o tome. Da li ti hoćeš neki uvod da napraviš za proroke, kako ih raspoznati? Da, pa prva stvar, kad on kaže pazite da ne dođu lažni proroci, znači da će biti i pravih proroka. To je osnovni... U budućnosti, nakon pisanja Biblije. Jer to je zanimljivo da kroz istoriju, kad su se proroci pojavljivali, proroci se nisu pojavljivali kad je sve dobro sa narodom. Proroci su uvijek one ptice zloslutnice, oni koji dođu i kažu imamo problem, moramo se vratiti. I kroz Stari zavjet Isaija, Jeremija,
Mihej govori o tome, kaže da nije ostao taj mali ostatak, kaže ne bi Izraela više bilo. I sam kod Mojsija, kad je zlatno tele napravljeno, opet je ostao taj vjerni ostatak, znači izabrani narod, samo jedan dio ostao vjeran Bogu. Poslije u Novom Zavjetu imamo duhovni Izrael, gdje se opet stavlja da će biti ostatak koji je vjeran Bogu. Znači, neće biti trenutka kad neće biti vjerujućih ljudi na ovoj zemlji. I u tom trenutku imamo dva kriterija. Otkrivenje 12:17 govori kako prepoznati Boži vjerni ostatak. Prvi je da drže Bože zapovijesti, a drugo je da ima svjedočanstvo Isusovo. I onda u 19:10 kaže svjedočanstvo Isusovo je duh proroštva. Što znači taj Boži vjerni ostatak mora biti otvoren. Pored tog što se drži Biblije, mora biti i otvoren za pojavu proroka u današnje vrijeme. I zato on kaže budite jako pažljivi jer će se pojavljivati i lažni proroci. I postoje 3 grupe lažnih proroka, kako ja mogu odmah na početku svrstati. Lažovi, to su neobični prevaranti. Druga stvar je, imamo one koji su satanisti ili nadahnuti od strane Sotone. I treća grupa je psihički bolesnici. I srećemo se sa svim tim ovim grupama, ali eto, to je neki moj uvod, pa da krenemo onda tekstove koje ste vi pripremili, ja ću Iz pitanja koje je postavljeno vidi se da treba pojasniti šta je zapravo prorok. Jer iz samog pitanja imam neki osjećaj da osoba smatra raznorazne vidovnjake, magove, ljude koji se bave horoskopom, da ih stavlja u istu kategoriju sa prorocima. Možda na početku da definišemo da Biblija i Bog jasno razgraničava i kaže da gatari, vračari, oni koji gledaju u zvezde i na taj način proriču, to je gad pred Bogom. Dakle, biblijski stav je da ništa od toga, horoskop, gatanje, gledanje u zvezde, ništa od toga nije nadahnuto božanskim duhom. Tako da je to prva kategorija koju treba razgraničiti. Možda da ako imaš neki stih iz Biblije u tom pogledu da kažu, mislim u 5. Mojsije. Da, 5. Mojsije, to je 18. poglavlje, 14. stih, jer to je vrijeme obećane zemlje i kaže, ovi narodi što ćeš ih ti protjerati, slušaju gatare i vračare, ali tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj. Proroka poput mene od braće tvoje podići će ti Gospod Bog tvoj iz tvoje sredine njega slušajte. Što znači kogod sluša gatare, vračare i te horoskopaše, to se zna da nije od Boga. Znači u današnje vrijeme ima mnogo tako nekih stvari, ali to nisu Božji proroci. Onda se govori o magiji, ne znam, beli magovi, crni magovi. Svaka magija po Bibliji je negativna. Svaka magija je crna. Samo ono što je nazivaju belom se zapravo pretvara da je pozitivna. E sad, lako je to reći. Kako prepoznati? Dakle, ako postoji pravi prorok, biblijski Božji prorok u današnje vreme, jer mnogi ljudi smatraju, a nema više proroštva. Proroštvo je zatvoreno, to je nešto što je bilo u biblijska vremena i nema više proroka. Pre svega to je netačno, možemo da čitamo u Novom Zavetu zapravo darove Svetog Duha. Među darovima, dakle, koje je Sveti Duh izlio na crkvu u prvim vekovima i to treba da ostane praktično do kraja, do drugog Hristovog dolaska, jeste i duh proroštva. Dakle, možemo to da pročitamo, ima u Efescima poslanici u 4. glavi od 8. do 13. stiha i sličan tekst ima u Korinčanima poslanici 1. 12. glava 28. stih. Dakle, tu se navode različiti duhovni darovi i jedan od tih duhovnih darova je duh proroštva. Tako da Hristova crkva do zadnjeg vremena treba da ima, sad postavlja se pitanje zašto nema više proroka, možda smo ili suviše dobri ili smo otišli da biduz da više ne može da se popravi, ali tu i tamo se pojavljuju duhovni ljudi koji mogu da ispune
postoji biblijski test, to često ljudi ne znaju. Postoji biblijski test za prave Božije proroke i naravno, pošto ima toliko svega i svačega danas, jako je dobro znati taj test da ne bismo bili prevareni. Dakle, Isus nas savjetuje, ne dozvolite da vas ko prevari, da ne bismo bili prevareni, moramo da znamo aršin po kome možemo prepoznati pravog biblijskog proroka. Pa možda da krenemo kroz same biblijske standarde, ima otprilike nekih 10 različitih osobina ili parametara duhovne prirode, na osnovu kojih možemo prepoznati biblijskog proroka ili Božijeg proroka, ajde da ne kažemo biblijskog, pošto je pisanje Biblije završeno, nego Božijeg proroka, a osim tih duhovnih osobina ili testova, postoje čak i fizički ili fiziološki testovi, što je malo onako neobično i sigurno ljudi manje znaju o tome, ali možemo i to da pročitamo iz nekih testova. Prorok Danilo govori o njegovom stanju tokom vizija koje je dobijao, tako da možemo iz toga da ima malo i u Samuilovoj, drugoj knjizi Samuilovoj, ima i u Novom Zavetu, malo da vidimo neke fizičke testove o kojima ljudi manje znaju nego ovim duhovnim testovima. Možda da krenemo sa duhovnim testovima. Ja ne bih čitao iz Biblije same tekstove, ali bi ih naveo. Tako da ljudi mogu kod svojih kuća sami pažljivije da prouče tekstove. Ovo nisu svi tekstovi, dakle ima ih još, ali mogu da nam pokažu da Biblija ima svoje principe. Dakle, bitno je da dozvolimo Bibliji da nas uči svoju teologiju, ne da mi namećemo nekakvu teologiju Bibliji. Tako da Biblija sama po sebi daje testove na osnovu kojih, kada ih izvučemo iz različitih knjiga u Bibliji, možemo da dobijemo jasnu sliku kako mi sami možemo testirati neku osobu ako mislimo za nju. Jer ima mnogo ljudi koji su aktivni, ne moraju da imaju neke funkcije u samoj crkvi, ali često ima ljudi koji isceljuju i rade mnoge druge stvari, ne moraju da su proroci, ali imaju neki dar. Tako da ne samo za proroke, mnoge od ovih duhovnih osobina možemo primeniti test i na neke druge duhovne darove, ne samo na dar proroštva, dok ovi fizički testovi su više baš za proroke. Tako da mislim da ljudima može da bude od koristi malo da prođemo kroz te biblijske testove proroka. Možda da krenemo sa najočiglednijim testom, a to je tačnost predikcije. Dakle, prorok treba da prorokuje nešto šta će biti u budućnosti. Kada je počeo nesretni rat u Ukrajini, onda su mnogi prorokovali kako će se to brzo završiti i tako dalje, i dolazili su na televiziju, nema ih sad nešto, ne čujem ih. Dakle, možemo da vidimo šta je pravi prorok, šta je lažni prorok. Pravi biblijski prorok, Božji prorok, on ne govori sam od sebe. Mi smo bića koja smo zarobljeni u ove 3 dimenzije i u protoku vremena. Ja ne mogu da znam šta će biti u budućnosti. Mogu da napravim predikcije na osnovu logike i nekih pravila zbivanja, ali ne mogu tačno da znam šta će se desiti. Međutim, prorok dobija informaciju direktno od Boga. Bog koji je omnipotentan, koji vidi budućnost na dlanu kao što vidi i sadašnjost i prošlost, kaže proroku, ako je to potrebno za narod, kaže proroku tačno šta će se desiti. I onda prorok to prenese narodu, pošto postoje lažni proroci, ima ih znatno više nego pravih proroka, pošto postoje lažni proroci, jer lažni proroci, to i Biblija kaže, govore ono što ljude svrbe uši, ono što bi ljudi voleli da čuju, pa samo treba neko da ih potapše po ramenu i samo ti nastavi tako, sve super. Ljudi žele da čuju tako nešto, pogotovo ako su u grehu, pa ih podrži neka osoba koja je kao duhovna. Međutim, pravi proroci govore istinu, uvek istinu, i govore, dakle, ako govore o budućnosti, to mora da se ispuni. Ako se ne ispuni, to nije Božji prorok. Recimo, imamo Nostradamusa i tako dalje. Obično pišu neke stihove koji mogu da se tumače na 1000 načina. Biblijski proroci su vrlo precizni.
Možda jednom prilikom baš da govorimo samo o proročanstvima, nekim primjerima biblijskih proročanstava koje su meni kao bivšem ateisti bila jako bitna da sam postao vernik. Dakle, možemo u Jeremijina knjiga, 28. glava, 9. stih, tamo se kaže da biblijski prorok govori tačne predikcije. Sad, nažalost, istorija je takva da je većina tih predikcija su negativne u smislu ratova i takvih stvari. Međutim, u ovom tekstu specifično se kaže da nekad prorok kaže da će biti mir. Iako na izgled situacija nije takva da deluje da će biti mir. I kaže onda ako se tako zbude, dakle ako se dogodi tako kako je prorok rekao, onda možemo da imamo pouzdanje. Kada kaže nešto što je nasuprot verovatnoći, pa se dogodi, onda, jer svi mi možemo da prognoziramo. Ali ako je nešto nelogično, pa se desi onako kako je rekao, očigledno nije rekao od sebe. Tako nešto. S tim što još bih napomenuo jednu stvar, a to je moramo da smo oprezni jer postoje uslovna proročanstva. Dakle, postoje proročanstva u Bibliji koja nisu uslovna, koja moraju da se dogode. Ili su se ispunila već, ili će se ispuniti do kraja istorije. Međutim, postoje i uslovna proročanstva. Ako uradite ovo, bit će vam to. Ako se pokajete, bit će ovako. Ako se ne pokajete, bit će tako. Recimo, prorok Jona je dobio zadatak da upozori narod, ne svoj, nego neprijateljski narod, da se vrate sa zlih puteva, međutim oni se obratili. Dakle, to je uslovno proročanstvo, tako da nisu uništeni. Inače bi bili uništeni. I onda treba da pazimo, dakle, neka proročanstva su uslovna. Ako se uslovno proročanstvo ne ispuni, to ne znači da je prorok lažni, nego je to bilo uslovno proročanstvo. Eto, to je najvažnije, dakle, da ako prorok kaže nešto, to je u suštini prorok. Prorokovati ono što će biti u budućnosti. I ako kaže nešto što se dogodi, i uvek se dogodi, dakle, Božji prorok ne može da omaši. Ako jednom omašio 10 puta, nije Božji prorok. Jer treba da imamo u vidu ono što si ti rekao o lažnim prorocima, ima nekoliko kategorija. Jedna od njih su i oni koji su nadahnuti zlim duhovima. A ti zli duhovi isto mogu da prave ne samo odlične predikcije, nego mogu i da izazovu stvari, pošto oni vladaju ovim svetom. I mogu da kažu, bit će rat tu i onda oni naprave da bude rat. Tako da to treba da imamo u vidu da Božji prorok uvek kaže istinu, nikada ne omaši. Ako jednom omaši, nije bio Božji prorok. To je prva i najvažnija stvar. Drugo, Božji proroci uvek slave Boga. Dakle, ako imate proroka, ja ne znam da je Nostradamus negde uzdizao Boga u svojim proročanstvima, Božji prorok uvek ukazuje na Boga i uvek uzdiže Boga, uvek slavi Boga, jer je on praktično poslanik od Boga. To možemo da vidimo u Jovanu, Jovan 16. glava 13. stih Evanđelje po Jovanu 16:13. Kaže, a kad dođe onaj duh istine, on će vas naučiti svemu. Onda ti kaže ako želiš da pročitaš. Možemo, baš sam našao vezano pogotovo za ovu temu, jedan jako bitan stih koji kaže, to je 5. Mojsijeva ili ponovljeni zakon, 13. poglavlje, prva 3 stiha. Kaže, ako ustane među vama prorok ili koji sne sanja, jer prema brojevima 12 postoji 2 kriterija kako Bog se objavljuje prorocima. Prvi je vizije, znači kad si svjestan, kad si budan i onda te bukvalno Bog zamrzne i pošalje ti poruku. A druga stvar je tokom snova. I onda kaže, ako ustane među vama prorok ili koji sne sanja i kaže ti znak ili čudo, pa se zbude taj znak ili čudo koje ti kaže i on ti reče, hajde da idemo za drugim bogovima kojih ne znaš i njima da služimo. Nemoj slušati što ti kaže taj prorok ili sanjač, jer vas kuša Gospod Bog vaš, da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje. Što znači Bog će dozvoliti da ti lažni proroci proreknu nešto što ste rekli, Sotona kaže, bit će rat i on ga napravi i sada je
uspio. Bog će to dozvoliti. Kaže, čistoće da vam dadne priliku da vidi da li ste samo oni koji volite senzacionalizam, da se nešto dešava. Isus je to odbijao. Sjećate se kad je Irod ga pitao, kaže, ajde pokaži nešto, znaš, kod cirkus. Kaže Isus, ne, carstvo Božje nije cirkus da ja tebe uveseljavam ovde, nego carstvo Božje samo da ti pokažem da će se to zaista desiti. I on je odbio. On nije zabavljač, on nije cirkusant. On je došao sa ozbiljnom porukom i da pobjedi u tom kosmičkom ratu. Dakle, biblijski ili Božji prorok uvek daje slavu Bogu i ne poziva narod da ide od Boga, nego da ide ka Bogu, prema spasenju. Sledeća veoma bitna stvar je Božji proroci ne daju svoje interpretacije. Sad ja kao naučnik, ti kao teolog, mi proučavamo Bibliju, gledamo da se to uklapa u biblijsko učenje generalno, ali imamo neke svoje pretpostavke koje ne moraju da su tačne i mi to kažemo. Dakle, mi nismo proroci. Međutim, pravi Božji prorok, on kada kaže nešto, ne kaže svoju neku ideju. Dakle, dobio je viziju od Boga, niko to ne spori. Ali na osnovu te vizije od Boga može da kaže, pa ja mislim da će to biti, da to znači ovo ili ono. Ne, Božji prorok ne daje svoje tumačenje, nego čak čeka ili kaže samo ono što je video, ili često dobijemo, to imamo u Danilovom proročanstvu i tako dalje, ili anđeo ili sam Bog mu kaže značenje vizije. To je vrlo bitno da znamo. Tako da, dakle, Božji proroci ne daju svoju interpretaciju. Sad, on i dalje izgovori interpretaciju, ali ne tvrdi da je on sad nešto izmudrao, nego kaže da je dobio od Boga tu interpretaciju koju ima. To možemo da pročitamo u drugoj Petrovoj, mogu gledalci kod kuće, druga Petrova poslanica u prvom poglavlju 20. i 21. stih, da tamo kaže prilike da ne biva po svom kazivanju, nego naučeni od Svetog Duha kazivaše sveti Božji ljudi. Dakle, Sveti Duh je tu da nas uči i kad nas nauči nešto, možemo da kažemo nešto što nije naše mišljenje i naravno bit će tačno pošto smo vođeni Svetim Duhom. Sad, vrlo je teško znati kad sam ja pod uticajem Svetog Duha, a kad sam pod uticajem svog ega. I to je taj duhovni trening, duhovni rast. Mi treba da ponizimo sebe, a ne da slušamo svoj ego, nego da ponizimo sebe i da dozvolimo Svetom Duhu, da dozvolimo Bogu da radi kroz nas i onda ćemo biti kanali. Proroki, ne samo proroki, učitelji i tako dalje su kanali Svetog Duha. A možemo biti kanali Svetog Duha samo ako dozvolimo Svetom Duhu da radi kroz nas. Tako da je to sledeća bitna stvar. Zatim, Božji proroci osuđuju greh. Jovan Krstitelj je bio jedan od Božjih proroka i kazao je, ne možeš ti da se oženiš sa ovom caru, kaže to, ne možeš ti da imaš nju za ženu i na kraju su mu odrubili glavu. Dakle, Božji prorok često govori ono što nije popularno i izlaže svoj život riziku. Kada pogledamo istoriju biblijskih proroka, ja ne znam da li je neki završio život na prirodan način, osim apostola Jovana koji je umro u progonstvu na Patmosu. I apostoli i proroci uglavnom su umrli nasilnom smrću. Zašto? Pa zato što govori istinu. Istina nikad nije u grešnom svetu bila popularna. Tako da biti Božji prorok nije popularno zanimanje. Biti lažni prorok, tu mogu dobre pare da se naprave, ali biti pravi Božji prorok, ljudi često izgube glavu zbog toga, ali Isus kaže da postoji proročka plata. Dakle, kada Isus dođe i kada da platu svakome, jednom prilikom smo govorili o tome, svi spašeni će dobiti prilično dobru platu, večni život, mesto boravka večno na novoj zemlji, u nebeskom Jerusalimu, ali proroci imaju specijalnu platu, postoji proročka plata. I ono što je zanimljivo, Isus kaže da onaj ko prima proroka u ime proročko će dobiti proročku platu. To je vrlo zanimljivo, ali u ime proročko. Dakle, ako podržimo Božijeg čoveka,
je na neki način i sebe izložen opasnosti na taj način, mi delimo tu proročku platu. Vrlo zanimljiv koncept koji nam je dat u Bibliji. Dakle, Božji prorok osuđuje greh. Bez obzira gde je, na visokim mestima, na niskim, ako je opasno, ako nije opasno, biblijski prorok uvek kaže tačno ovo je greh i obeleži greh. I zbog toga je vrlo nepopularno biti Božji prorok. Imamo recimo, mislim da je u Miheju 3. glava od 5. do 8. stiha, da Božji proroci osuđuju greh. Zatim, jedna anegdota da ubacim. Profesor Mihaljčić, jedan u Beogradu, on je penzionisan, sad živi negdje u Americi, priča o apostolima i kaže svi su umrli nasilničkom smrću, jedino je apostol Jovan živ dočekao smrt. To je njegov... bio mali lapsus. Da. Onda sljedeća stvar. Božji proroci upozoravaju na dolazeći sud, jer suština našeg života ovdje je da nađemo Boga i da nađemo spasenje, da shvatimo da je Bog se zapravo žrtvovao za nas i da nam obezbeđuje kao grešnicima, ako to prihvatimo, da budemo spaseni. Tako da ako neki prorok daje, ne znam, sportsku prognozu ili vremensku prognozu ili političku prognozu, a ne ukazuje nam na spasenje, koje je cilj toga biti religiozan, onda isto nije Božji prorok. Dakle, Božji prorok uvek u vidu ima i uvek je osnovni cilj taj spasenje čoveka. I zato Bog i podiže proroke da usmere ljude prema spasenju, pogotovo u vremenima, kao što si ti rekao, kada je bezbožnost velika. Dakle, Božji proroci upozoravaju na dolazeći sud i možda na kraju drugi Hristov dolazak, pošto isto spomenuto u pitanju, taj dan D, da onda povežemo to sa ovim drugim pitanjem. To možemo da vidimo u Isaiji, dakle, Isaijina knjiga, 24. glava, 20. i 21. stih. Kaže tamo da će Bog pohoditi sve careve zemaljske na kraju. Dakle, to je ta neka završna borba armagedonska, što znači da će svi carevi zemaljski biti na drugoj strani. Pohodit će, dakle, to znači dolazi da ih kazni, da ih osudi. Znači, neće biti ni jedan među njima koji je, ja sam na Božjoj strani, ne ovi svi carevi zemaljski su na protivničkoj strani. I o tome otkrivenje govori da će postojati taj jedan neki poredak u kome će sve sile ovog sveta se ujediniti protiv Boga. Vidjet ćemo kad i kako, ali dakle, Jovan je bio Božji prorok. Jovan ne laže, otkrivenje ne laže, samo se još nije ispunilo. To je ta završna borba. Sljedeća stvar je ovako praktične prirode, a to je poboljšavanje stanja u crkvi. Dakle, crkva je telo Hristovo, bez obzira koja smo denominacija, ako se krstimo u Hristovo ime, mi smo deo tela Hristovog i u svakoj crkvi koje je Hristos pastir, bitno je da se, jer crkva je napravljena od ljudi, mi smo svi grešnici i onda mnoge negativne stvari se dese u crkvi. Nažalost, neki ljudi koji prvi put se upoznaju sa hrišćanstvom više gledaju na hrišćane nego na samog Boga, na samog Hristosa. I onda vidimo tu svašta nešto, pa se ljudi nekad razočaraju. Dakle, nikad crkva nije bila savršena, na nebu će biti savršena. U nekim vremenima je bila bolja, u nekim je bila manje dobra, ali uvek ima prostora za poboljšanje, uvek ima prostora za napredak i jedna od uloga Božijeg proroka je da poboljša stanje u crkvi ili da upućuje time što upućuje ljude na Boga, istovremeno povećava duhovnost u crkvi. Ako neko unosi razmirice, ako neko unosi sukobe, ponekad to može da bude opravdano jer nekada moramo jasno da razgraničimo šta je Božja volja, šta nije Božja volja. Ali generalno govoreći, ako smo nekako svi na istoj stranici, ako svi želimo da smo po Božjoj volji, pa neko ko sebe naziva prorokom ipak pravi razne zbrke i tako dalje, to nije Božji prorok. Dakle, Božji prorok unapređuje stanje u crkvi.
naravno, pošto su većina njih umrli nasilničkom smrću, ne uspeju uvek, ali se barem trude. Dakle, recimo, prorok Jeremija, on je nosio one okove i oko vrata i govorio narodu da treba da odu u ropstvo u Vavilon, što je po definiciji izdaja. Tako, izdajnički je govorio, ali je to bila poruka od Boga. Tako da moramo da razumemo, nacija je dobra stvar, ali je Bog iznad nacije. I Bog nekad može da ima poruku koja se protivi našim nacionalnim interesima. Nekad se desi, nekad se ne desi. Tako da moramo da otvorimo naše srce za duhovnost i duhovne poruke, jer Božja mudrost je iznad ovog sveta. I to je često bio problem i sa Hristovim učenicima. Pomenuli smo jednom, većina njih su bili zeloti, bili su revolucionari. Hteli su da vide leđa Rimljanima i da oslobode Judeju od Rimljana. Ali to nije bila Božja poruka za to vreme. To vreme će doći kasnije i na kraju će greh biti uništen, ali ne treba mi da prepisujemo Bogu kad je za šta vreme. Tako da, eto, to je jedna od poruka u 1. Korinćanima, 14. glava, 3. i 4. stih, se govori o tome da Božji prorok u suštini poboljšava stanje u crkvi. I onda jako bitna stvar, jer danas u hrišćanstvu postoji tradicija i postoji Biblija. I često će sveštenici i teolozi da kažu da se prati i poštuje jedno i drugo, i tradicija i Biblija. Međutim, često se desi da neki stavovi iz tradicije se ne slažu sa Biblijom. I onda se postavlja pitanje koga ćemo preslušati, tradiciju ili Bibliju. Tako da je to nešto što svako za sebe mora da odluči, ali biblijski prorok, Božji prorok, ono što on govori je uvek u skladu sa Biblijom. Dakle, Biblija ima svoju teologiju, Biblija sama govori, ovi testovi proroka su biblijska teologija. I bez obzira po kom pitanju, po pitanju spasenja, po pitanju ne znam šta je greh, po pitanju ovoga, po pitanju onoga, postoje biblijski koncepti šta Biblija kaže o određenim stvarima, stanje mrtvih recimo i tako dalje. Ako prorok ne govori nešto što je u skladu sa Biblijom, može da kaže 1000 dobrih stvari, ali ako kaže jednu koja nije u skladu sa biblijskim učenjem, sa biblijskom teologijom, bez obzira šta kaže tradicija, Božja reč je Božja reč. I ako prorok govori nešto što se suproti Božjoj reči, onda nije prorok od Boga. Da bismo to znali, treba prvo da znamo šta Božja reč kaže. I onda ćemo moći da prepoznamo kada je to. Dakle, poruka je u skladu sa Biblijom, to možemo videti u Isaijinoj knjizi, Isaija 8. glava 20. stih. Kaže, zakon i svedočanstvo tražite. Zakon 10 zapovesti i svedočanstvo. Ako toga nema, nema mu zore. Dakle, postoje proroci, ali ako nisu u skladu sa Božjom rečju, onda su lažni proroci. Ali ne treba da zaboravimo da i lažni proroci će dobiti svoju platu. Dakle, Božji proroci imaju svoju platu, ali će i lažni proroci dobiti svoju platu, ja im ne bih bio u koži. Jer kao što će biti nagrađeni Božji proroci, tako će suprotno primiti platu lažni proroci koji odvlače ljude u smrt i u neznanje. Tako da, eto, nije to moja pretnja, ja sam niko i ništa, ali treba ljudi da vode računa kome služe i zašto služe. Jedna jako bitna stvar, u Starom zavetu mi nemamo direktno otkrivenje kao što imamo u Novom zavetu kada je se Isus utelovio kao čovek i kada je došao. Dakle, ovo je više poruka za crkvu nakon pisanja Biblije. A to možemo da čitamo u prvoj poslanici Jovanovoj, u 4. glavi od 1. do 3. stiha. Danas ima raznih ideja, mi smo imali onu epizodu govoreći o tome ko je Isus. Danas razni ljudi imaju razne ideje ko je Isus. Međutim, u 1. Jovanovoj se kaže da kušamo duhove. Dakle, postoji duh od Boga i
postoje neki drugi duhovi. Da ih kušamo, jer onaj ko Pitanje, pa kaže, možda, ovo je baš bitan stih, možda ako možeš da pročitaš, 1. Jovanova 4. glava od 1. do 3. stiha. da kaže, ljubazni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga. Jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet, po ovome poznajete duha Božjega i duha lažnoga. Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao od Boga je, a svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao nije od Boga i ova je Antihristov, za kojega čuste da će doći i sad je već na svijetu. Dakle, već u tim prvim vekovima se već Jako bitan. radila tajna bezakonja. Tako da treba da imamo u vidu da Božji prorok u današnje vreme prihvata Hrista onako kako je opisan u evanđeljima, da se utelovio, da je došao kao čovek, bogo čovek. Postoje razne ideje, a to je, ne znam, Isus je tu, duhovno je sa nama i tako dalje. Isus je fizički bio tu tokom prvog dolaska i njegov drugi dolazak će isto biti, iako je to duhovno carstvo, njegov drugi dolazak je isto na neki način fizički, dakle nećemo čuti o njemu, videti ga na TV ekranu ili tako dalje, ne, on dolazi da ga vidi svako oko i to je bitno za taj dan D, jer će biti prevara, tako da će mnogi biti prevareni ako ne znaju kakav je drugi Hristov dolazak. I jedna takođe bitna stvar, u Matejevom evanđelju, 7. glava od 16. do 20. stiha, Božji proroci imaju karakter sličan Hristu. Dakle, ne mogu ja sad da prorokujem u Božije ime, da zastupam Boga na zemlji, a da je moj karakter nešto skroz libidus, nema veze sa duhovnošću i sa onim što je u Bibliji. Jer kada smo na Božjoj strani, to je taj proces u kome mi postajemo hristovljeni. Tako da Božji proroci imaju karakter sličan Hristovom karakteru. Po tome isto možemo da ih poznajemo. Hristos recimo nije se nešto oblačio po najnovijoj modi, nego je bio skroman čovek. To je jedan deo karaktera koji može da se izražava na nama samima. Ako vidimo neko koji nosi 2 kile zlata oko vrata i neko prstenje i tako dalje, to baš nije u Hristovom duhu. To je samo jedan primer. Postoje mnogi primeri, tako da treba da čisto posmatramo da li je karakter te osobe koja se predstavlja kao prorok, da li je karakter te osobe sličan karakteru Hrista, kako nam je opisano u evanđeljima. I na kraju, što je u suštini prva stvar, Božji proroci se pokoravaju Božjoj volji do same smrti. Dakle, idu da kažu neprijatnu vest koja je istina i nekad znaju, verovatno će izgubiti život zbog toga, ali i dalje, dakle, oni su Božje sluge. Nisu iz straha sluge nekoga ko nije Bog. Oni su Božje sluge do same smrti. Poslušni su Bogu do same smrti i pokoravaju se Božjoj volji. To imamo isto u 5. Mojsijevoj 18. glava, 18. stih. Kazivaće sve što im Bog kaže da kažu. Sad prorok Jona je tu malo zanimljiv, to je kratka knjiga u Starom Zavetu, pozivam ljude da pročitaju knjigu o proroku Joni, on baš nije hteo da uradi ono što mu je Bog rekao da uradi, ali je Bog bio vrlo strpljiv sa njim. Tako da je vrlo to zanimljivo, jer Bog nas nađe negde u našem životu gde smo. I eto, za Jonu je odlučio ti ćeš biti moj prorok, iako Jona baš nije hteo da uradi ono što mu je Bog prvo rekao, ali je to jedna poruka, jedna duhovna poruka i za nas. U suštini tu vidimo u Starom Zavetu poruku ljubi svoje neprijatelje. Dakle, nemoj da ljubiš greh, nemoj da ljubiš zlo svojih neprijatelja, ali samog neprijatelja i njega je Bog stvorio. Tako da u suštini i onina poruka i ona je odbijao to, može da nas pouči toj novozavetnoj Hristovoj nauci da ljubimo svoje neprijatelje. Tako da kada ljudi kažu u Starom Zavetu, to je skroz druga priča, nema toga u Starom Zavetu, nije tačno, samo nismo pažljivo čitali.
Sad ne znam da li bi ti da dodaš još nešto što se tiče ovih duhovnih Da, parametara. spomenuli ste Matej 7. poglavlje 16 do 20 i taj 20. stih je onaj poznati po rodovima njihovim poznaćete ih. Ja bi spomenuo i 15. stih koji je prije toga jer kaže doći će vuci u jagnjećoj koži. Znači doći će oni koji će se pretvarati da sve kriterije ispunjavaju. Sada on kaže treba im dati vremena. Jer oni koji se pretvaraju, oni jednostavno se pretvaraju sa jednim ciljem i kada taj cilj ostvare, onda će pokazati svoje pravo lice. Što znači oni nisu u stanju da čitav život se pretvaraju, jer onda neće stići do svog cilja i neće imati priliku da uživaju u tom cilju. Tako da Bog kaže, ako vidiš da ti nešto tu smrdi, ali ne možeš znati zašto, pusti, daj im vremena i onda će rodovi doći. Jer rodovi ne dođu čim posadiš voćku. Nego treba malo sačekati, kad vidiš rod odmah znaš koliko je sati. Čovjek ne može protiv svoje prirode, može malo da se pretvara, ali ne može dugo. Pre ili kasnije pokaže svoje pravo lice. Što je dobar savjet i za buduće bračne drugove. Nemojte da srljate, čekajte malo, dajte vremena malo da svako pokaže svoje pravo lice. Neka će biti super, nekada otkrijete nešto što baš nije tako dobro. I da ne čekaju, jer Isus je sa smokvom koja ne rađa jednostavno. Ajde, osuši se, džabe stojiš tu ako 2 godine ne znaš je li to prava, odmah znaš da nije prava. I sad ostalo je fizički testovi koji su onako malo neobični. Ja bih relativno brzo prošao kroz njih jer to nije suštinski jako bitno za spasenje, ali ako se desi pa naiđemo na biblijskog ili Božijeg proroka, dobro je znati i to, i ako se baš zadesimo u trenutku vizije, jer postoje mnogi ljudi, recimo ovi svi razni New Age i tako dalje, padaju i oni u transove, postoje ti razni transevi i tako dalje, ali je to različito nego kad Božji prorok prima viziju. Tako da treba da znamo neke fizičke aspekte kad Božji prorok prima viziju, a ne kad se neko valja po podu i zapeni i tako dalje. Moramo da pazimo i da prepoznajemo duhove, u ovom slučaju na fizički način. Tako da eto, ja bih pročitao uglavnom u Danilovoj knjizi. Danilo je opisao svoje stanje tokom vizija koje je imao. Nemamo mnogo primjera, ali eto iz Danila možemo da vidimo nekoliko parametara, fizičkih parametara kada pravi prorok prima viziju. Jedna je može da izgubi snagu, može da bude vrlo slab, a druga je može da dobije nadprirodnu snagu. Dakle, 2 suprotnosti mogu da se desi ili jedno ili drugo. U Danilovoj knjizi 10. glava, 8. stih, 16. i 17. govori o tome ja Danilo iznemogoh. Kada je dobio viziju, izgubio je snagu. A onda takođe u 10. glavi 18. i 19. stih dobija nadprirodnu snagu. Biblijski Božji prorok nekad dobija nadprirodnu snagu. Recimo može da drži Sveto pismo, Bibliju, na ruci sat vremena. Sad neku tešku Bibliju probajte da držite sat vremena ovako. Pa ćete vidjeti da li vam je potrebna nadprirodna snaga za tako nešto. Može, a ne mora. Zatim, biblijski prorok, ja stalno biblijski, bez obzira ako je prorok u današnje vreme, Božji prorok, kada prima viziju ima otvorene oči. Dakle, nije ono zažmuri pa sanja nešto. Ima otvorene oči ako prima viziju, ako ne prima san, jer poruka može da dođe kroz san ili kroz viziju na javi. U brojevima, to je 4. knjiga Mojsijeva, 24. poglavlje, 4. stih. Dakle, prorok ima otvorene oči dok dobija viziju. Zatim, Danilo, 10. glava, 17. stih, dok prima viziju ne diše. To su sad već čuda. Dakle, prorok dok prima direktno Božju viziju ne diše. Čovjek ne može bez vazduha da izdrži više od 2-3 minuta. Prorok bez promene, bez problema, ali to nije asketizam. To nije nešto što istočnjaci, sad ću ja da meditiram, da usporim srce i tako dalje. Ne, to je nešto što dolazi s polja. To je neka vrsta božanske sile koja dolazi
prorok ne diše. Sad, ove fizički parametri ne moraju uvek da se ispune, ali je moguće da se ispune i ako se dese, onda bez ikakve sumnje neko da drži otvorene oči pola sata da ne trepne, to je malo teže ako niste zaista u stanju vizije. Da neko ne diše i tako dalje. Ono što je još zanimljivo, prorok može da govori ponekad, dok ima viziju govori i govori bez da diše. Jer nama je potrebno da udahnemo i izdahnemo da bismo vokalno izrazili sebe. Međutim, prorok zaustavi disanje i još uvek može da govori. To je na nadprirodni način isto. To se nalazi u Danilu, dakle, Danilova knjiga 10. glava 17. stih. Dok prorok govori tokom vizije, Bog zapravo govori kroz njega. Bog kontroliše reči. Jer mi možemo kasnije da zapišemo, Biblija je pisana na osnovu Božijeg uticaja, ali nije diktat. Biblijske knjige su prošle kroz taj filter čoveka, tako da je to delimično, kao Isus što je bio na zemlji, Bogo čovek i Bog, tako je Božja reč koju imamo i Božja reč, ali su je ljudi zapisali i prošla je kroz ljudski um. Tako da je to vrlo zanimljivo, međutim Bog kontroliše reči. To imamo u 2. Samuilovoj knjizi u Starom zavetu, 23. glava 2. stih, i imamo u Novom zavetu 2. Timotiju poslanica 3. glava 16. stih, svo pismo je od Boga dato. Dakle, ljudi su pisali, ali su bili nadahnuti Božjim duhom. I još jedna stvar, dok prima viziju je nesvestan svog okruženja. Dakle, on je, sad neko bi to nazvao trans, nije trans, nego jednostavno na nekom drugom kanalu je, tako da je nesvestan šta se oko njega dešava. I onda ima to u 2. Korinćanima, govori apostol Pavle, da zna čoveka koji je u viziji, da li zapravo ili bio na 3. nebu i video nešto. Apostol Jovan je video, otvorila se nebesa i tako dalje. Tako da su taj kanal i sama tehnologija vizije je nešto božansko, jednog dana ćemo učiti više o tome, iz naše perspektive je to čudo. Dakle, sama vizija je čudo, ali je bitna informacija i taj informativni kanal koji dolazi od Boga i tokom tog procesa je prorok neka vrsta predajnika ili oruđa kroz koje Bog govori i na taj način se dešavaju neki fizički i fiziološki fenomeni. Eto, u najkraćim crtama o tom mislim da su ovi duhovni testovi mnogo bitniji od fizičkih testova, ali eto, usput već kad govorimo o testovima, postoji fizički testovi pravih proroka, jer možemo mi da se pretvaramo, da glumimo, ali da ne dišemo tokom vizije, to je malo teže odglumiti. To je što se tiče proroka, nadam se da ljudima, ne znam ako želiš nešto da dodaš, pa onda još samo u kratkim crtama Dan D i drugi Hristov. To je to manje više ovo. Da, bitno je da znamo ove biblijske parametre, jer Isus je rekao, pazite da vas ko ne prevari, jer će mnogi dolaziti u moje ime. I sad to nas vodi ovo drugo pitanje, kako da znamo da je to zaista Isus Hristos. Ako bi došao kao što je došao prvi put, da, sasvim je sigurno da bi ga marginalizovali kao što su ga marginalizovali prvi put. Međutim, Isus ne dolazi drugi put kao što je došao prvi put. Prvi put je ušao u Jerusalim na magaretu. Kada car ulazi u Jerusalim na magaretu, dolazi u ime mira, ne dolazi da se ratuje, dolazi pokorno u ime mira. Dakle, prvi put je Isus ušao u Jerusalim na magaretu. To je ono što pravi vrbicu kod nas. To je zapravo taj praznik kada je on ušao neposredno nekoliko dana pre nego što će biti pogubljen, narod ga je slavio. Drugi put Isus dolazi na konju, dakle sa neba, sa svojom vojskom anđela. Sa istom tom vojskom za koju su ga pitali, ako si ti sin Božji, zašto sad ne kažeš anđelima da te spasu, da te skinu sa krsta? On je došao da umre za nas. Međutim, drugi put ne dolazi da umre za nas.
Sad treba pažljivo ljudi da proučavaju Bibliju. Ima nekoliko stihova koji opisuju i sam Isus je rekao kako će se pojaviti. Kaže, ne slušajte ako kažu eno u sobi je nekoj tamo propoveda ili enoga tamo, nego će Hristov dolazak, drugi dolazak biti da ga vidi svako oko sa neba kao što munja bljesne. Sad, Sotona će se truditi da imitira drugi Hristov dolazak pokazujući sebe da je sin svetlosti. I to je jedna jako bitna tema, ne možemo da je stavimo sad u ovaj termin, možda jednom prilikom da govorimo o tom lažnom drugom Hristovom dolasku koji će da bude pre pravog dolaska i koji će prevariti većinu čovječanstva, nažalost, ali treba da imamo u vidu da će ga vidjeti svako oko kada bude dolazio. Sad, neki ljudi kažu, pa kako može svako oko da ga vidi istovremeno ako zemlja nije ravna? To je jedno pitanje. Treba pažljivo da proučavamo šta će se pre toga događati. Ogromni potres, jer kao što su sada kontinenti razdvojeni, tako će ih posle ponovo spajati. Biće velike kataklizme kada se izlivaju božanska zla na samom kraju vremena. Tako da najverovatnije će Bog ponovo stvoriti jedan zajednički kontinent i te će kataklizme biti takve da, ne znam, mali broj ljudi će ih preživeti. Ali uglavnom nije bitan. Dakle, oblik zemlje nije bitan za to da li će svi videti Hrista ili neće. To je poenta. Sunce vidi svako oko, a zemlja je okrugla. Ne piše pa vidi ga, da, negde je dan, negde je noć. Da, ali Biblija ne kaže ugledat će ga u istom trenutku. To je naša pretpostavka koju mi čitamo. Svako oko će ga ugledati i oni koji su ga razapeli, što znači da će biti parcijalno vaskrsenje i onih koji nisu na Božjoj strani. I onda će ponovo biti ubijeni, nego čisto da vide trijumf, da vide dolazak onoga koga su razapeli. Treba da imamo u vidu da ima još dva Hristova dolaska. Dakle, drugi dolazak nije uspostavljanje carstva na zemlji. Ako čitamo pažljivo Otkrivenje, drugi Hristov dolazak je operacija spasavanja. Hristos je spasitelj. A da bi bio spasitelj treba da nas spasi. Spašava svoje time što ih uzima sa zemlje, dakle sa svojom vojskom anđela uzima svoje spašene sa zemlje i vaskrsava one koji su na njegovoj strani. Ali ne sve, dakle oni koji nisu na njegovoj strani ostaju u grobovima tokom milenijuma, 1000 godina. Dakle, drugi Hristov dolazak, taj dan D, slava njegovog dolaska će uništiti ovaj svet. To je kataklizma ovog sveta i Biblija kaže da se ne radujemo tom danu, jer je to dan kad je plač i škrgut zuba, većina čovječanstva će umreti u tom danu. Ali spašeni će biti spašeni. To je dakle akcija spasavanja. A da bi nas spasli, mora skoro omča da nam bude oko vrata, već da smo na vešalima, pa to je spasavanje, kad nas spašava u posljednjem trenutku. Naravno, treba to izdržati, ali Bog može da da snagu svakome ako treba da dočekamo te dane, koji će zaista biti teški dani. Ko ne treba, taj će da pridrema i da u svom grobu čeka spasenje. I onda dolazi treći Hristov dolazak, koji je spuštanje nebeskog Jerusalima na zemlju. Dakle, nebeski Jerusalim se spušta nakon 1000 godina u trećem dolasku, na izgled nezaštićen grad, i tad Bog vaskrsava sve one koji neće biti spašeni i Sotona predstavlja sebe i kaže, evo ja sam vaš Bog, ja sam vas vaskrsao. Hajde idemo da osvojimo grad. Grad je nezaštićen. Dakle, to je treći dolazak i to je taj pravi duhovni Armagedon. Nije isključeno da će velikih sukoba biti, zvecka se oružjem uveliko na Bliskom istoku, ne samo da se zvecka, nego se i puca. Sad, koliko će se to proširiti, ostaje da vidimo, ali Armagedon, mi smo imali temu o Armagedonu, je zapravo... Jerusalim isto je bitno. Zapravo završna borba između dobra i zla nakon milenijuma. Kada Sotona vodi vojske svih vekova protiv nebeskog Jerusalima i onih koji su u nebeskom Jerusalimu na izgled nezaštićeni. To je što se tiče toga, dakle, dan D ili drugi Hristov dolazak, ne treba da se brinemo, ali treba da pazimo da nas neko ne prevari, jer će mnogi da se predstavljaju kao Hristos, kao kosmički Mesija,
kao hiljadu nekih stvari, samo ne onako kako Biblija kaže. Dakle, moramo da znamo Bibliju da ne bismo bili prevareni. Jer ako smo prevareni, onda smo izgubljeni. Tako da moja molitva i nada je da će ljudi ozbiljno da proučavaju Božju reč, da ne bi bili u toj velikoj grupi koja će nažalost biti prevarena u taj dan D. Ili pre njega u suštini. To nije nešto što, dakle, to je već odlučeno. Kada Hristos dođe drugi put, tu je već odlučeno. Zna se ko je pšenica, ko je kukolj, ali da ne bismo došli u tu kategoriju kukolja pre Hristovog dolaska, moramo da znamo o tome da ne bismo bili prevareni. Hvala vam puno, nadam se da smo iznenadili Katko iz Njemačke i da smo Prijetno, to je prijetno. prijatno iznenadili, da, to je bitno naglasiti i da ćete imati priliku da upoznate sada kad budete u Njemačkoj tokom ljetne turneje. Mi smo nagrubo već rekli kada i gdje će profesor biti, ali još nemamo tačne datume i prostorije. Čim bude, bit će objavljeno na našem kanalu, tako da zapratite, pratite vide. S vremena na vrijeme mi ćemo to nekoliko puta ponoviti, tako da budemo sigurni da što veći broj ljudi vidio. Također pitanje i odgovori će biti za 45.000 subscribera, tako ne zaboravite se subscribati. Svi vi koji želite podržati rad profesora putem Patreona, link je u opisu videa. Također vi koji ste već pretplaćeni na Patreon profesora, provjerite da li je vaš nalog i dalje aktivan. Ja nisam ni provjerio svoj, moram provjeriti. Tako da hvala vam puno svima, laku noć vam želim i neka nam Bog pomogne da ova knjiga bude na našem srcu. Pa i kada dođe pravi prorok prepoznaćemo, a također ćemo i lažne moći prepoznati. Laku noć i Gospod s vama.